Kia ora koutou katoa. Nau mai hoki mai ki PukeroaPāoho, the voice of Rotorua Primary School. It's great to be back. This is our first week of term 4, after our 2-week holiday break, the final term of the year. That's right, and there's heaps happening this term. Sports events, performances, celebrations, and more. We can't wait to share it all with you here on PukeroaPāoho. We're starting this week off with something exciting, the opening of our new addition to our playground. Our kura has a brand new climbing web structure, and it's already become a big hit with our tamariki. Nā reira, I roto I ngā karakia, I he mātou tono kātou, ka haringia ia tātou I tēnei wā. Nā reira, ke hihi tātou, ke inoi tātou tiaki. E te akoa nei mātou o tamariki kei mua tō aroaro I tēnei whaka. Tutu whakatekai me ngā whakamutunga ki tā koe mo atu kore. Whakatekai mo tēnei rāhau, whakatekai mo tēnei kura. Mā nā kutia I ngā tamariki katoa, kia rātou noho tīruru ana. E nā tāpete ai tika ana rōki I ngā kaiako katoa. Mā nā kutia mātou I tēnei wahanga tau, kia kai a tātou noho kai a whānau. A tēnei wā I katoa, ko whakamutunga mo tēnei rauni. Ko te pōriari, ko te pōwhawha, te pōtikitia, te pōtewhaia, tēnā pukewhātu, ko te koko o Karere, ko te awhari, ko te whakoitea, ko te aunu, ko te aunua, ko te aohana, te aopeke, te aopakima, te aopōtango, tēnā kātu, haere te pō, nau nā katea. Rai, ko te tika tēnei kia tūkara hia, pakipaki. Helped make it happen. The Board of Trustees, our school whānau, and the team who installed it. It's awesome to see our tamariki having fun, keeping active, and challenging themselves out on the new playground. Next up, we're hearing from Room 14, who've been looking into how we manage rubbish and recycling here at our kura. They've made some changes to how rubbish is collected and emptied around the school, helping us all to keep our environment clean and tidy. Learning how to look after our whenua like true kaitiaki, just like our tupuna. Every choice today we make is a mokopuna decision for our whenua tomorrow. Don't be deluded, what we do now really matters. Ko te ipuwhara tēnei, the stuff that we can't use again, like the chip packets, the broken jandals, or that dodgy pie from last week. Straight to landfill. Kore he oranga anō mō tēnei para. Not cute whānau. Landfill is giving slop vibes. Now this one. Ko te ipuwhara hanga rua, tēnei the recycling bin. The comeback kids. Plastic bottles, tins, cardboard, and all rinse and clean, eh? If you leave your itu half full, ka tangi tonu ana papatu anuku. So keep it tika whānau. Recycling done right? Slay! Food scraps. These are the taonga for papatu anuku. Apple cords, veggie peels, crust no one wants, into the green bin, or mara compost. He taonga tuku iho. It will feed our whenua. So our mara can go strong kai for the whānau. That's how you really clock it. So whānau, kia mahara. Parakino to landfill. Hangarua to recycling. Karere to the glass bin. Parakai back to the whenua. That's kaitiakitanga, like our tupuna showed us. Thinking of our mokopuna to come,
e ai ki te tino kiwaha. Klake. Haere rai hoaba. And recycle like a true Ngāti Whakawe warrior. It's great to see our students taking responsibility and showing leadership around the kura. Of PukeroaPāoho. A big mihi to everyone who featured in this week's stories, and to all of you watching and supporting our kura. Don't Don't forget forget to to like, share, and smash that subscribe button. So more of our whānau and community can stay connected with Rotorua Primary. Kia ora, kia Kia pai pai tō tō koutou koutou wiki, wiki. And we'll see you next week.